kupuje on glasove, on kupuje u naturi, u fotelju mu se žuri. Neće biti posla, majko, za radnike, za ječara, neće biti hleba para. Neće biti posla, majko, za radnike, za ječara, džabe nama bingo loto, kada bole sve je oko. Što se tuži, nećemo im ostaduti. Neće biti posla, majko, za radnike, za ječara, neće biti hleba para. Neće biti posla, majko, za radnike, za ječara, džabe nama bingo loto, kada bole sve je oko. Tak to ide. Lijepo. Sad ću ja lijepo iskoristiti priliku. Lijepa stvar. Halo? Je li to oglasnik? Hvala lijepa. Molim vas da ne duljim. Moram dati neke vrlo važne oglase. Zahvaljujem. Pišite. Mijenjam svinju. Molim? Mijenjam papagaja zelene boje za svinju od 150 kila. Boja svinje nije važna. Može samo za jednog mog drugara. Zamolila me je njegova, za druga Idemija. Da njegova mati je zamolila, pošto ga mora školovat, znate te. Pa sad samo pišite: prodajem vola da školujem konja. Semenke kikiriki! Semenke kikiriki, boza, limunada, paprika, ajde gradskovo navali. Ajde malo da se zaradi. Danas smo vas oslobodili da se ne radi, ajde malo pazar, ajde krvo. Ja se ispričavam, pošto su ti te sjemenke? Semenke za tebe, Hrvoje, 50 centi. 50 centi. A pošto ti je boza? Boza pola evra. Pola evra, koja je razlika u cijenama, bogati? Kikiriki, čul sam da imaš kikiriki. Kikiriki imam opšte poznat, moj kikiriki izlazi u novine. Što mi majka. Hrvoje, ti kad probaš moj kikiriki, ti tačno znaš šta je kiki, a šta je riki. Da je nešto fenomenalno. A koliko su paprike? Paprike su, Hrvoje, za tebe 2 evra. 2 evra? 2 evra. Pa za kaj tak skupe? Pa tamo... Da nisu punjene? Da nisu punjene? Pa sa PDV-om moraš da platiš ovima iz Ursa PDV, ovim lopovima. Koji ti je žao dobro. Znaš kaj, ti si mene prevarilo. Šta, za Uskrs, je? Jeste, obećal si mi jaja i to povoljno. I zavrknul si me. Hrvoje, tamo gde ja nabavljam jaja u Halovo, vezano su... Vezano su im jaja za švajcarski franak, pa mi se ne isplati. Znao sam, pa za kaj mi odmah nisi rekao? Mogao sam ja nabaviti sam jaja svoja. A jesu li tvoja jaja vezana za švajcarski franak? Ne, moje su jaja vezana za patku. Pička te materije.
pička te materina Ološu jedan. Samo psuj. Kako te nije sramota, to sve zbog čapca. Jeste. I ti mi duguješ novce. I to ti neće proći tako. Koje pare ti dugujem, živ ti majka? Koje pare? Pa prodal si mi čamac, a propušta vodu. Pa što hoćeš ti za te pare da ti propušta limunadu, budalo je? Sram te bilo, pa ti nisi ni svjestan, čovječe, pa tvoja pamet, pa to nevjerojatno, pa ptice da imaju tvoj mozak, letjele bi u rikverc. Ajde, mora vidi Hrvoje, ti kako si ružan, živ ti majka. Ja. Prohodao si sad 2 mjeseca samo zato što si ružan. Niko nije teo u ruke da te uzme, mora budalo je. A ti si bio toliko ružna beba, da rođena mati nije smjela da ti priđe, nego te je pračkom hranila. Mene hranila sa pračkom. Točno. Pa ti si Hrvoje bio toliko ružna beba da je majka morala da ti stavlja onu šniclju oko vrata, da kućići bi se igrali sa tobom, mora budalo. Jao, a ti kad si se rodilo, pa tvoje od uzbuđenja kad su te vidjeli, nisu znali da onda pucaju u vazduh ili u krevetac. Tebe bre pop krstio pištoljem na vodu, koliko si ružan nije smeo da ti priđe, budalo je. Ma slušaj ti, znadeš ti kaj? Ti, moram ti samo reći, kad si već toliko se pametan praviš, odgovoriti meni na jedno pitanje. Da li ti, ejde mi znaš, sad imate dobro razmisli, kako je pravilno, kako se kaže? Žumance je belo ili ti? Žumance je bijelo. Žumance je belo. Nije nego žuto konju. I samo da znadeš, ako budeš dobar, evo ovdje u okolici, otvoren je specijalan klub, to će ti potvrditi ova gospoda, specijalna diskoteka, specijalno za vas šiptare. Šta, otvorena diskoteka za nas šiptare? Aha, ne može nitko drugi ući. A kakve ploče puštaju? Betonske. Hrvoje, pička ti materina, nemoj da se igraš sa menom, si ti normalno? Konju jedan, koštapljeru jedan, isti si bre kao onaj Boško Ničić. Živi sve, samo ne žalaš, ništa ne izgledam. Da li ti Hrvoje znaš, taj Boško Ničić kad prelazi ulicu, on je takav baksus da njega crne mačke kad ga vide beže da im one pređe put. Živi majka, njega miš kad vidi skoči na stolicu u plašici kad ga mačke. Ma nije valjda, pa ja sam čuo da kad smo već kod te gospode, znadeš ti kako Đilasa zovu? Đilaska kako? Aha. Zovu ga Đilaska. Nije, zovu ga Rockefeller. Češ Rockefeller, zašto? Rock mu prošao, a Feller ostao. I meni je Rock prošao, a Feller ostao. Živi majka, meni Šukrija kaže, aj tebi, ti možeš da radiš samo u pogrebno preduzeće. Za kaj? Kaže, imaš mrtvaka u gaći. Ne možeš da veruješ. Ja. I, A znaš ti, čovječe, kaj se ovdje sve dešava? Ovo nije nepoznat kraj. Kad je ovdje se desio incident, ovdje se desilo da je jedna baka prolazila i tako je trusno jedan automobil da je ona odletela 10 metara. Letjela je po okolici. skrati priču, ajde. I evo baka ustane, sad jedna izlazi iz kola i pogodi tko. Ne zna da li baka živa. Gleda kad ono glavom i braticom Čeda Jovanović. Čeda Jovanović. I kaže joj, bako, sve će biti u redu. Evo vam malo novaca, možete kupiti šta hoćete, jer smo se pomirili. Ona kaže, jesmo. Dobro, sad hoćeš ti meni obećati da ćeš glasati za mene. A baba ga gleda, kaže, dobro bre sinko, pa ja sam pala na guzicu, a ne na glavu. A je znaš ti, Hrvoje, kad okupaš Boška Ničića, šta dobiješ? Kaj? Prljavu vodu i čistog pugarina. Ajde, more Hrvoje, Ološu, ti si bre jedan takav hochštapler, ti si Ološ. Te ti radi žena, jesi ti oženjen čoveč? Jesam oženjen, jesam, ali nažalost djece nemam. Ma dobro, to pusti sad to. Ali zato imam zlatne prste.
Šta imaš zlatne prste, ti si nesposoban išta da napraviš. Ti imaš prste ko ovaj, samo da nabiješ ovo na ovo i da uzmeš 100 evra kad te traže mikrofon, budala jedan. Ništa ne možeš da napraviš. Ja sam ti specijalista, pa ovo su zlatni prsti. Daj mi evo običnu limenku, konzervicu, kako vi to kažete. Ja ti garantiram da će od nje napraviti čitav brod. Čekaj, ja ti dam limenku, a ti od nje napraviš čitav brod. Točno. A daj ti meni ženu, ja ti napravim celu posadu za tebe. Ima da se nasuče kao Costa Concordia. Ti ćeš mi napraviti posadu, pa ti čovječe ne znaš ni kak si ti sam nastao. Ja ne znam kako sam nastao. Pa pojma nemaš. Ja znam da sam se rodio kao kinder jaje, posle me otac sklapao jer izgubio ono uputstvo kako se pravi. Vidi na što sam ispao. Ja sam čuo da si se rodio na opačke, da li je to točno? Rodio sam se na opačke Hrvoje. Prvo su mi izađile noge, pa ruke, pa glava, pa me posle otac sklepao kao Lego kocke. Hoćeš ja da ti objasnim kak si nastao, sve to nije točno. Kaži mi, ajde, živ si majka, ti mi kaži, živo mi interesira. Pa sad vidi, Bog je prvo stvorio sunce. Sunce, da se pečemo na pljažu. Točno. Onda je Bog stvorio mjesec i zvijezde. Mesec, uveče kad se napijemo da ne upadnemo u kanal. To je točno. Od ove rakije što nas je poslužio ovaj, već mi se muti u glavu, pičko materiju. Jeste, a onda je Bog stvorio rijeke, more, vodu, općenito. Vodu je stvorio, da se kupamo kad je subota. Točno i da gasiš rakije. Jesi? Onda je Bog stvorio tebe. Pa što baš mene? Pa negdje se morao zajebat. Kakav si ti, Allah škarvaj, kakav si. Vidi, da nismo došli ovdje u Gradskovo da prodaš ono tvoju mašinu. Slušajte ljudi, kakvu mašinu ima Hrvoje. Fenomenalna mašina, što je nema nigde u pičku materiju. Točno, onda se pripremio test za tebe, ali sad moram se pohvaliti. To je točno, ja sam izumio mašinu i to specijalnu mašinu za proizvodnju ni manje ni više nekako basica. Ogromna mašina, ogromna, tak tolika. Kako funkcioniše? Po tome specifična što u taj stroj s jedne strane ubaciš cijelu svinju, a s druge strane samo piče kobasice. Pić. Dakle, čekaj. Slušajte, ovo je super mašina. Baciš sa jedne strane svinju, a sa druge strane izlaze kobasice. Samo pičeća, izbacivačica, kobasica, Bosch, Deluhje. A da li je moguće, Hrvoje, da sa jedne strane ubaciš kobasicu, a da sa drugi izađe cela svinja? Pa to je uspjelo samo tvome tati. On ubacio kobasičicu valicku, a izbog krmakovu liku. Joj, Hrvoje, toliko muku imam da ne znam šta da ti kažem, ova moja Šukrije. Zakaj? Mi sad vidiš kako lepo vreme, idemo pa ovo baliramo, ovo seno, razumeš sve. Ja vidim Šukrija, spominjem je. Šta ćeš, kaj ćeš sad? O Šukrije, igram predstavu, što me zoveš na predstavu? Ajde Šukrije, čao. Evo pičkuma, ne može čovjek ni da u Gradskovo da ga ne zove, jebate. Mrš Šukrije. I ja je kažem, mi baliramo ono seno, rekao Šukrija, kakva ti je guzica kao kombajn. Ona kaže, čuti ja idem, je kao ne živi sve, kao kombajn. Dođemo kući, ona kaže, hoćeš da ti spremim nešto da jedeš, a moću, ono od u kuhinju, rekao Šukrije, kakva ti je guzica kao kombajn. Dođem uveče da legnemo, rekao Šukrija, dođi malo kod mene, malo džinđi rinđi. Kaže, neću da palim kombajn za jedan klip kukuruza. Tako da sam ga ugasio na čisto, a ti si toliko bezobrazan, kao najtoša, da zaslužuješ šamar. Šamar? A kaj ti je to šamar? Informacija iz prve ruke. Isuse Kriste. Dobar dan, djeco. Bog! Ajde, sjedite. Sedimo. Tako, počnemo odmah. Koga nema? Svi ga imamo. Neko više, neko manje. Neko deblje, neko tanje. Olovke u ruke, diktiram. Šta radite?
pišemo olovke u ruke. Piše, na kakvim slovima pišem? Nije bitno jedno veliko, jedno malo ili jedno malo, jedno veliko. Nije ni bitno kakvi slovima, važno je da znadeš pročitati. Onda ću ja da crtam. Dakle, Profesorice, ali nikad ne pišem. što vi ne pišete? Budala piše, pametan pamti. Ja, kak se toga nisam sjetio. Kad si budala. Djeco, nije vam ovo zoološki vrt. Kako nije zoološki vrt? Evo vidi Hrvoje kako je ružan učiteljica. On kad ide onaj zoološki vrt u Jagodinu, njemu snelovi koliko je ružan, samo mu bacaju kikiriki. On voli učiteljice da ide sa ovoga, ne znam da li znate, u Jagodinski zoološki vrt. Hodaju goli uveče. Molim? Oni došao. Jel to istina? Jeste, pa ne mogu da idu sa ženama jer žene kaže nećemo s tobom na nudističku plažu, shvatit će da sam se udala za tebe samo zbog pare, razumeš? I tako hodaju goli po zoološkom vrtu i kad ih vidi slon kaže ej Hrvoje, kako možeš da dižeš na tako malu srljicu? A profesorice, on mi priče, pa on kad dođe u zoološki vrt i kad naleti na medvjeda, znate kaj medvjed napravi? Šta? Pa napravi se vrtom. Djeco, Plaže, Žukele. ajde da se ozbiljimo, pišemo dakle. Kada je najveći sin naših naroda i narodnosti, gospodin... Doktor Franjo Tuđman. Ne, Breši to, Mara, breši go dobro. brišite. Neću. Gospodin, Ibrahim Rugova. brišite. Ne mogu da brišim jer nisam ni pišio. Djeco, gospodin, to jest gospođa Angela Merkel, je odlučila da formira odred specijalaca za ove prostore. Aha. Ja ću da budem specijalni specijalac učiteljice. Ja? Ja sam kad sam bio mali išao u specijalnu školu. Ja kad sam bio učiteljice, u 3. razred osnovne škole, niko nije smeo sa prst ovako da me takne. Što? Zato što mi otac išao u Bosni. Dobro. Dakle, vi ćete odsad biti specijalni specijalci pod nazivom Kurajberi. Ne. Kursa... Sa lukom i paprikom. Kursa... Sad ćemo od jagode. Ne. Ne kaže se džem, nego marmelada. Sad ćemo od marmeljade. Ne. Sa marmeljadom od džema. Ne. Bez džema i bez marmeljade. Kursađije. Tako je, bravo. Ajmo sad svi zajedno. 3, 4. Kursađije. Učiteljice? Da. Neko kuca. A ja kucam. Učite. Ja sam mislio da ste užili. Ajmo da se predstavimo. Da se predstavimo. Hoćete vi sa visokim šiškama? Sa visokim šiškama. Jo, sa visokim šiškama. Pa molim, daj kreten. Hrvoje, ti si budala. Učiteljice? Da. A što Hrvoje ne pusti kosu kad ima toliko mesta? Ne znam, pitajte njega. Nema adekvatno đubrivo. Dobro, vi ste... Ja sam, samo da vam kažem, Bajden je sportski tip. Kako to mislite? Pa glava mu ko kopačka. Kao, ti sram te bilo, ti me zezaš, ja sam ti našao devojku iz Halova da se oženiš, a ti meni mi pričaš da vidiš kakva je. Ovakve sise ima. Stvarno? Yes. A ima i ono... I dupe ovako. A kak se zove? Boško. Molim vas, vi A ste... ima i brata. Kak se zove? Saša Mirković. Šalio sam se učiteljica. Aj, smirite se sad. Kako se vi zovete? Ja sam Hrvoje. Dobro, prezime. Dovoljno je reći samo Hrvoje. Dovoljno. A ko je vama dao tako lijepo ime? Tak prekrasno, povijesno, prkosno ime dodijelio mi je moj kum. Jebem ti kuma. Tišina! Molim vas. Hrvoje, kad ste rođeni? Začet sam jednog prekrasnog listopadnog prackozorja, što će reći, rođen sam u listopadu. A ja u vodopadu. A nekad i u sarkofagu.
Pa jest, ti si građen kao piramida. A smrdim ko mumija. Šta sam ja vama rekla? Hrvoje, vaše bračno stanje... Katastrofa. Aman zaman više. Ama nije točno, molim ću lijepo. Ovaj prostak nema pojma. Ja sam oženjen svojom Lauricom. Moja Laurica po zanimanju je tajnica. Nova riječ, jel znate? Prije igram predstavu u Zaječar za naprednjake, pa ću te pozvati. Ajde, ova Šukrija nosa. Isključite telefon na čas. Učiteljice, izvidite, ali Šukrija me prati. Hrvojeva žena je tajnica, jel znate šta to znači? Ja znam šta znači tajnička. Svi je jebo na taji. Čuti ko partizanski kurir neće reći da kaže. Dovoljno ste rekli. Sedi, Marabada. Moram da vam kažem da je to bolna istina, ali ja djece nemam. Nema, a što nemate djecu? Pa ne mogu ja da stignem na sve strane učiteljice. Koliko? Ne mogu, trudim se, ne mogu da postignem. Nastav. Profesorice, ovo je nedopustivo. Ja sam znanstvenik, ja sam pjesnik, ja sam prevodilac. Šta si ti, kakav si ti pesnik? A ja sam pjesnik slomljenog srca. A ja čovjek što ti ženo prca. Izbacit ću vas časa. Pa, nisam ništa reći. Molim vas, sad ćete čut. Vi se dakle bavite Točno. pjesništvom. I pjesništvom, a i prevodilaštvom. S kim ste se vi trznuli kačice, da vidite vi kako ja prevodim sa barbarskog srpskog na prelijepi plemeniti novohrvatski. Dobro, ajde čujemo neki primjer. Ali mogu li samo postaviti vama jedno pitanje onako iz prirode? Ajde. Da li znate u Srbiji, zapravo svuda, u svakoj normalnoj zemlji, koje je u Srbiji, jeste, ali u svakoj normalnoj, koje je omiljeno drvo? Drvo, koje? Šipak. A što šipak? Na njemu vise šipci. Na mjesto, smirte se! Učiteljice, vređa me na nacionalnu osnovu. Tišina sad. Imam jednu pesmicu što ste mi rečili. Ajde. Ide Hrvat livanicom, ja ga jurim sekinicom. Sjedite jedan. A što jedan? Jedinca, zapitajte se zašto. Da sam ga stigao, bila bi putica. Molim vas, nastavite. Ovo nema smisla, on je nacionalista, ja to ne dopustimo. Ali samo da se znade, molim vas. Evo, slušajte moje prevodilačke sposobnosti. Ajmo neki primjer. Evo laže učiteljice. Da li znate kako se kaže riječ, kako se kaže pas? Pas. Na novohrvatski. Na novohrvatski. Čukjelo. Nije to. Čukjelo. Kako se kaže? Okolo kućno lajalo sa nadguznim mahalom. O, svaka čast. Sa kakvim mahalom? Sa nadguznim mahalom. A kako se kaže ovca na novohrvatski? Ovca. Čisto rumunsko četvoronožno blatobrkalo sa preživačkim elementima. Maša, odlično. Ovo ni Hrvati ne razumiju. A kako se kaže pištolj, Hrvoje, na novohrvatski? Pa samokres. Znate kako se kaže tata na novohrvatski? Kako? Mamokres. Nastavite slobodno. A da li znate kako se kaže usjetelica? Usjetlica, kako? Mukotrpna pimpekučekalica. A samo da vas pitam, da li znate što je ovo ili tko je ovo? Čovjek koji leti iznad zgrada, između zgrada, brži od metka, jači od lokomotive. Šta je to? Jel znamo? Superman! Točno. Bravo. Točno. A ovo, čovjek koji se vere po zidovima zgrada. Spider-Man, motherfucker! Točno. Bravo. A ovo, čovjek faktički fanatik koji se zaleće i udara u zgrade. Šta je to? Musliman. Na mjesto! Učiteljice, ovo će da mi platiš i mi sve. Hrvoje, je li to sve što ste imali? Za sada. Hvala. Ajte vi, pošto stalno dobacujete. Ajte, molim vas, izađite ovdje da vas vidimo, lijepo. Još malo lijevo ka meni, slobodno. desno. Lijevo, malo pravo. Desno. Mansard malo. Da nek ide ravno. Kad mi parkirate, povucite mi za ručno. Da nećeš možda ja usput da ti produvam. Gospodin Ajdemi. Gospođo Popuši. Rođeni? Jesam. Rođen jesam. Kad ste rođeni? Ujutru. Rano ujutru. Gdje ste rođeni? U Bodnicu. A recite mi, gdje živite? Kod brata. A brat? Kod tetke. A tetka? Kod
kod babe. A babam? Kod dede. A dedam? Sa svima nama zajedno. Mi smo složna familija A učitelja. recite mi iz kakvog braka? Molim? Iz kakvog braka dolazite? Dolazim iz mešovitog braka. Kako to? Otac mi muško, majka mi žensko. Nije valjda. Jeste. A i Hrvoje dolazi iz mešovitog braka. Kako? Umešao mu se komšija. Ali ja... Dakle, na koga vi ličite? Ja gore ličim na majku, dole ličim na tatu. Da vas upoznam sa tatom? Ne treba tako. Kad bude roditeljski? Recite mi, šta imate vi od škole? O, ja sam školovan učiteljice. 3 razreda osnovne knjige iz 4. Interesantno. Jeste, pa šta, Boško Ničić je magistar? Magistar čega? Pa magistrala mu prolazi kroz rodno selo. Ja ne mogu, ja imam malo školu, nisam onako, tako da vam kažem. A vidim, vi se razumijete i u politiku. U politiku ću. Da li ste vi možda član DS-a? Član DS-a? Ne, učiteljice, ja sam sitan lopov, ja. Ne volim to na široko, ja. Malo što... Kako da vam kažem, jedna kao koška kod komšije, druga ovamo, to, drugo ne. Da. A vaše bračno stanje? Žena Šukrija, 14 dece. 14? Plus 4 ženska. 18 djece? Pa da li ste vi ikad čuli za riječ kontracepcije? Za reč kontrarecepcija sam čuo, ali nažalost kasno. Pa kako kasno? Pa tek kad sam dobio 18 dete, saznao sam da pilude ne treba da pijem ja, već moja žena Šukri. Ali je bilo je kasno. Trebao bi se posavjetovat, čovječe, ti bi morao pod hitno početi koristiti kondom. Ja ne znam šta je to. Objasnite. Sabirni centar za izbjeglice iz Jajica. Učiteljice, nemojte da me nervira, jer od kad sam uzeo kredit spavam ko beba, pa sam nervozan. Sad vremena spavam, sad plaćam. Aha. A recite mi, gdje ste upoznali vašu ženu? U moju ženu sam upoznao. Jeste bili zaljubljeni? Kako da ne. A? Išli smo u Bugarsku na more, ja i Šukri. Je. Kako je bilo? Zaljubio sam se u nju na prvi pogled, učiteljice. Da sam je vidio drugi put, ne bio ženio nikad. Ja kažem, Šukrije, posle prve bračne noći, sudeći po tvojim krevetskim veštinama, nisam ti bio prvi. Aha. Ma kaže, ajde mi, sudeći po tvojim krevetskim veštinama, nećeš da mi budeš ni zadnji. Ne, Mašo. I učiteljice, mislim da me Šukrija vara. Da vas vara? Vara me preselili. Na osnovu čega? Kako preselili smo se iz Prištine u Podujevo, a i dalje imamo istoga poštara. Nešto mi tu nije jasno. Interesantno. Dobro, a recite mi, vi imate neku radnju, rekli ste da jako mnogo radite. Jeste, imam svoju radnju učiteljice, radio sam jedno vreme kao doktor. Kao doktor? Kao doktor u Halovo sam radio 4 meseca i ja mislim 17 dana. I ne radite više? Ali izbacili su me učiteljice ljubomora. Ama zašto? Ljubomora na mene. Što? Spavao sam sa pacijentkinjama. Pa kaj onda, svaki doktor spava sa pacijentkinjama. Jeste, ali ja sam bio veterinar. Nemojte, molim vas, nemojte, hvala vam. A tako je bilo slatko magarece. Na mjesto, hvala. Šalim se učiteljice, prestaću. Ja se ispričavam, profesorice. Molim. Da li smijem, ovo je sada biti ili ne biti po pitanju inteligencije? Postavim mu jedan test. Naravno, može. Da li bi ti mogla, idem evo sada ovako ja da ti zatvorim oči, a ti da pročitaš šta ovdje piše? Šta da mi zatvoriš oči da pročitam šta piše, to nisam ja Boško Ničić, Superman, budalo. Ne mogu. Dobro, to se malo pretjerao. A dobro, kad bih ti ja ovako zatvoril oči, da li bi ti mogel se potpisati tu? Mogu. Evo samo da mi zatvorim oči, evo ovako, a tu se potpišeš tak. Tu, a? Kako da se potpišeš? Ovako ćirilicom. Šalim se. Tu. Odlično. Još jedan. Tak. Bravo, ajde mi i hvala ti. 2 godine tražiš garanta za kredit. Hvala. Ti si stvarno Hrvoje budalo.
Majke mi učiteljice, on je čovjek katastrofa. Djeco, ja se samo pitam šta rade vaše žene na stariju školu. Nemojte to da se... Jeste učili nešto? Ma je, kako nismo učiteljice, ja mogu da popravimo Sve jedinice. Nije tačno. Sve jedinice. Nije tačno. Nije tačno. Imam jedan dvojko minus. Dva minus. Sjećam se. Šta ste spremali? Sve sam spremio. Ste radili književnost? Književnost. Ajmo. Dajte mi, molim vas, jednu prostu rečenicu. Prosto. Dragan Đilas. To je najprostije što mi pada na pamet učiteljice. Dobro, ajde jednu prosto proširenu. Toša ore njivu. Bravo, ajde mi. Šta je Toša u toj rečenici? Srbin pičkamo materiju. Ostaje jedinica. Jesi radili engleski? Učiteljica ostaje jedinica, pa je. Ako vas engleski ne izvuče, neće ništa. Učiteljice. Evo, još književnost. Može ova pesma što sam Šukriji spremio da mi se računa. Vi napisali. Jeste, Ajde, ja sam čujemo. napisao. Ajde. Ispred kuće metar drva, ti si Šukrija moja ljubav prva. Ispred kuće 10 metara drva, ti si Šukrija moja ljubav prva. Ispred kuće 20 metara drva, jebote ko će sve to da iscepa. Sram vas bilo. Vidi, aplauz sam dobio, mora bude četvrta. A učiteljice, dali ste mi jedan bez veze, jer nisam dođio u školu kad je bio pismeni, samo zato jer mi je umrio deda. Vi mene kažete da vam je djedo umro. Ja svaki dan prolazim pored vaše kuće i juče ga vidim, čovjek stoji na ogradi. Pa on je umreo prije 3 dana, juče smo ga postavili na ogradu. Pa da dođe poštar da da penziju, on kasni pička mu materiju. Sve bube se sakupile na dedu. Posle sam morao da tražim učiteljicu apoteku da mi daju, ako može, nešto protiv Viagre. Protiv Viagre, što? Pa umro deda, ne možda zatvorimo sanduk. Ceo život su mu solili pamet, a on jedan umro od šećera. A njegov deda? Molim vas, to nema smisla sprtat se sa podrijetlom. Pa ja sam najviše volio svog deku i svoju baku, da se zna. Ali nažalost oni nisu više među nama živima. A šta im se desilo? Pa moj djeda je stradao na braniku otadžbine, a baba na braniku golfa dvojke. Učiteljice laže. Moj deda je stradao na braniku otadžbine. Kako? 1944. na stražu Celje, dok je moj deda Idris čuvio stražu. Švaba sa snajperskim metanjem pogodio u prs i on je umrio od smrta. Ama da. Nemojte, molim vas, Švaba ga je pogodio u prs i on je umrio od smrta. Ama kako neko može da umre pogođen u prs? Pa ne može. Pa lepo učiteljice, čačkio je nos. I onda Švaba sa snajper, pum, i umrio od smrta. Da mi je deda čačkio dupe, sad bi bio živ. Hrvoje, jeste vi radili nešto? Da ispravite ocjenu? Da ne bude da izbjegavam, evo možete me pitat srpski. Književnost. Ajde ovako, pitanje za vas. Koliko slova T sadrži riječ tikva? Riječ tikva. Tikva. Jedno slovo T. Tako je. A riječ stvar? Stvar. Također, jedno slovo T. Tako je, Hrvoje. A riječ užičko kolo? Užičko, a? Užičko kolo. 3750. Ajde, laži, Mare. Ma dajte, molim vas, kako to? Kako? Kako? Hvala vam. Učiteljice, Da? jel mogu ja engleski za kraj? Ajde. Ajde mi. Do you speak English? Do you speak English? Nema šaptanja? Yes, nema šaptanja, yes. Okay. How do you do? Didu. How do you do? Tu. Didu. Ja nemam šta da vam kažem. Bruka i sramota. Ajde, onda možemo... Jeste spremili zadačnicu? Ajde, zadačnicu.
Ću, ajde. Ajde, izađite ispred da vas čujem, imali ste pjesmicu. Ajmo. Hoćemo malo da se upjevamo. Ajde. 3, 4. Tarzan u Grackovo. Ajmo da se upjevamo. Evo, samo kursači je manene, mi smo vojska prava, svakog dana učimo i boli nas glava. Držim pendrek, udaram po narodu i mene će moja mati kursačijom zvati, i mene će moja mati kursačijom zvati. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju, hvala Srpskoj naprednoj stranci koja nas je pozvala. Samo da vam kažem kako u Srbiji gradiraju reč bogat. Bogat, bogati, najbogati, još ga Vučić nije uvatio. Samo da znate, a ove zime je bila tolika zima, toliko je bila hladna zima, da je čak i Boško Ličić držao ruke u svojim džepovima, ništa sa strane. Zaječarci ga ne vole, ne vole ga i močari, jer je zdravo u kapari. On se boji vlasti nove, lako kupuje on glasove, on kupuje. Kupuje on glasove, on kupuje u naturi, u fotelju mu se žuri. Neće biti posla majko za radnike Zaječara, neće biti hleba para. Neće biti posla majko za radnike Zaječara, džabe nama bingo loto, kada bole sve je oko. Nikolić je poludio, narodu je poručio. Zaječarci što se tuži, nećemo im ostaduti. Neće biti posla majko za radnike Zaječara, neće biti ni hleba para. Neće biti posla majko za radnike Zaječara, džabe nama bingo loto, kada bol